بەری هەر تشتی سلااو ji rêçanên helbestê li we bibarin xunav ji gumanên xuristê. Pênûsên min pir in, hin spî ne bêhilmin, hin sorin ji bo rojên zorin, hin reşin mîna rengê setemê ne, hin jî keskên nameyên evînê pê dinivîsin. Çiko pênûsên min jî mîna serên min erzan bûn, min nivîsî û min nivîsî û min şikandin. Tiştekî min ji bilî dilê min nema, min ew jî beriya xewê dibin serê xwe divede şart. Spas. Rojavayê welat xamşlo sibav xêr be temaşevanên hêjayên Stêr TV slavên gerim ji bo her çar parçeyên Kurdistanê ji bo her kesê ku niha li me li bernameya Rojbaş Kurdistan temaşe dike. Temaşevanên hêja îro mijara me ya vê hefteyê helbest dema kevin de dema nûjen de îro di mêvanên me yên ezîz û hêja de helbestvanên hêja mêvanê me ne zimanzan û helbestvan Arşek Baravî hûn xêr hatin mamoste Arşek. Xêrindar bin, spasiya wan dikim. Belê her wiha helbestvan Kurdiyar Direyî gelek spas bû hatina we roj baş bû. Belê mamoste Arşek spas bo vê helbesta xweş wisa me rojbaşa xwe dest pê kir. Hinekî heta astekê Rojavayê Kurdistanê hema li her çar parçeyên Kurdistanê jî helbestvan zimanzan Arşek Baravî tên raskirin. Hinekî hûn jî ji temaşevanên me re behsa xwe bikin. Ev serpêhatiya we ya wêjeyî wek hengî dest pê kir. Eger bi kurtasî jî ve temaşevanên me re parve bikî. Bi rastî lêkolînekê yani. Demek du dirêj jî di salên heşteyî de ez xwendevanekî zanî dibistanên Erebî bûm. Min wele perweriya me di hizir dida min goz helbestê bi Kurdî binivîsim we got dizanin di her malek û Kurda de helbestvanek stranvanek te mirvanekê ye. Ev êş û janê me ne. Min jî hewl da goz binivîsim, min bi tîpên Erebî nivîsîn, ez du dirêj nakim. Min xwehînî ziman kir û min soz da got ez ê xwedî li vî zimanî derkevim û çiko me astengî pir dîtin û ez ji vir naçim û ez li gor wê soza xwe mam da derfeta Rojava hat şoreşa Rojava dest pê kir û ew kesera di dilê bav û kala de goçû min berdewam kir. Di ber pêlên lêkolînê xwe ziman re min pêlên helbestî şeş tablo ê xelkê dîwanin ê min nedîwanin. Tablon her tabloyek şêst heftê paragrafin giş dibe tabloyek helbestî yani pirtûkek. Şiş pirtûkê min hene me ew ya çapkirina wan destnivîsin mi çapkirina wan dayî dawî çiko girîngtirîn li ba min çapkirin û pêwîstî û pêdivîn hat vê demê de taybet divê şoreşê de jî ev gavên lezgîn got em silavê xwe bigihînin hemû berevanên rûmetê li bereyên şer got em bi keda wan ta roja îro berdewam mane û serbilindayî min girîngî da çapkirina pirtûkên xwe ê rêzimanî lêkolînên rêzimanî hem jî ferhengên Kurdî ku evana ev tecrîba me ev serbûriya me pêdiviya wê bi van tişta di dema ana de ye hingî xwendevanê zimanê Kurdî pir bûn di Rojava de ev derfet û delî ve hatî. Belê bi rastî xebatekî ya berfireh ya pîroz ya te heye bes em werin ser helbestê hinekî behsa helbestê bikin îro mijara me got helbest di nivîsandina helbestê de herî zêde kê bandor te kir wisa te dest bi nivîsandinê kir kîjan helbestvana? Bi rastî ez wek min gotî ji destpêkê de ziman de ji ber min kar dikir elwêjeya Kurdî digeriyam, li peyvên kevinar ez digeriyam, li têrm û zaraveyên kevinar ez digeriyam, li her çar şêwezarê Kurdistanê Kurdî ez digeriyam, li her çar perçeyên Kurdistanê ez geriyam. Min gelekî dît tiştê ku bala min kişand ê pêşî gavên pêşî ku hatine avîtin ji babeta herê hemedanî de ji ber helbest qonaxê wên hene. Qonaxa sed sala dehemîn ji babeta herê hemedanî de dest pê dike ew û dema Emer li Xeyam wan û şagirtê wî bû. Gava qonaxa duwemîn gava duwemîn ji dema Ahmedê Xanî Emelayê Cizîrî de bibûrîn sed sala pazdemîn de axivdemîn de jî Ahmedê Xanî wan û heta digê Hacî Cindî û Qadirî Koyî û nas kir evanak ştika bandor li me dikirin ji ber ez pêbiliyayê wêjeyê Kurdî û helbesta Kurdî bûm. Min dixwendum lê dikola waz lê digeriyam. Bi rastî ta ez gihîştim ev lehengên bi taybet di helbesta nûjen de lehengên navbera her du şerên cîhanî de kesên wek Nûrdîn Zaza wek
عثمان صبری وەک جەلادەت بەدرخان ئەو وانجی هەولێن هەلبەستی دابوون ji bilî got ew zimanzan bûn hûn erkêdin dikin warê siyasî de jî lê ê got bêtir barê helbestê hilgirt ser milê xwe di van demê dawî de bandora cegerxwîn de hişyarkirina midê ez yek ji hişyarkirinê bi helbestê cegerxwîn hişyar bûm yani bandora van gişa ew seydayetî rêj wan jî li me hebû بله براستی وان هلبستان گوته آنین زمان جی همویا باندور همویان جی کری هر یک جوان جی برنگی خو باندور کریه ام هاو چند مامسته کردیار دیسا خیرات ناتت کن مامسته تبله خدا مسار شک بله بریا هون جی تماشا وان مره پار و بکن مامسته کردیار کیه هنک اون جی هلبسته کیت کارن دست فکی بخوینن باشه ام درباسی سفیهات یا جیانا ببن بندوارا ویا همو بالندین عشقی ددل من ده بر بهلین اوینه ده نشانن وگره لپی خو و کشتن و دبن سیبرا شویره فریانه که به وگر فریانه صدان سالن لهویا چیبون و باسکابون خودان باسکن ایرو صدان سالن لهویا چیبون و باسکابون خودان باسکن ایرو وانه دفرن درگه دل من لهویا وگره لسر پشتیه و کریمایه بندواری ویا بی اوینه بقربان بم و نگرن و نگرن بله گلک سپاس سپاس خوش بشنم بله ایجاموان هنه کی تجناس کن مامسته دست بکرنا یعنی جیانا تیاوی جایی کنگی دست بکر چاوا دست بکر براستی بچوکانی ده یعنی وقت بجن مالبات همه مالبات که کمونیست بون ده مالبات همه یک کمونیست ده پر دالی خواندنی ده دالی پرتوکا ده گهدارک مزن هبو دوی سردمه ده جی براستی پر تأثیر که مزن لوان کسین چپگر براستی وکه یکتیا سوویت نویسکارن وان هلبست وان فلسطینی وکه محمود درویش کسین چپگر بون سمیح القاسم توفیق زیاد اوانا پر باندورا که مزن لما کرن براستی دوی سردمه ده تبیرا مجی وکه صفحه 70-80 بوم مبعربی نویسان لسر شورش ویت نامه لسر یعنی وقت اونزان دوی سردمه ده دالی کمونیستی وانا دگه کی لپیش بو دشتی دوان دماده ده سال 80 و بشون ده 80 و بشون دوانا ده تفگر آزادی وقت باکور کردستان پر چالاکیان مزن دکرن ناو گریلا بلا بو اف تشتنا هشت وقت بیجه یک لخوابت گری چیم از کردینا نویسینم دست پیکا من وقت کردی من نویسم براستی لسر دنگ بو يعني هذول كيما هبو او جي كومونيست بو انا رحمه الله كليبه محمد شمي اللي جمع المالي بو از بچوبم تبيرامي هلبسته سيداي جگر خوين دخندت لسر آواز دنگي وي و آواز موسيقى زمان كردي بخوا يعني پر عشق مش زمان كردي شبو نو زمان ما قال كي شيرين يعني تمام بعربي نفسينن جوه سردم دم دست بكر وك برتوكا يكمين ماموزين مخند ماموزين اوج شغل حفتايه كمل دريش كر يعني جبر زماني بدبستاني ده انجليزي بو حبكي حساني هبو مخاند دبي ويرا وك ما مستجي اني زمان بخاب خو ما خاص ام خفيري زماني كردي بكن تشتي جرينج جمره يعني براستي علي رزمانيه ده او زنبونا متن بو بس ما بكردي نويسان بكردي دوس دميدجي ما قلت انه قابا يك هلبست بكردي بنويسينه بيغمان دبي بكردي مجهول ببه جبر نخوشيك وقت بيجي ناف وجواني ما قالك هذا هي بزمانه كي مجهول دبن بزمانه كي دنت نويسين يعني بعربي مجهول دبن بكردي وردقرينن وشغتي كشتن جبر ولا شغله بيجم صالك شش من جبلي زمانه كردي من نخوان برتوكن كردي متخاندن بيتر سيداي جگر خوين بون دبي رجي تاثير وكرولا خلصان مليست براسي ما مستبشير ملابوش باجار عمودي جو حتى انا جبله جو هالبزوانه كي براستي وك هالبستن شورش غريب وام جهات جريدان وقت تفجر ازاديه وبرخدانيه ده جبر ولا هالبستن ما جهات جريدان بوي شغيبه يعني براكيم تم قلت تم لسر شهيد اوان بيجي براستي جي مخاجريداي في خطيت يعني خطا شورش غري وخطا هالبستن قلت لك في خدمه خانيده بله ما استدام مروف دویجه هلبست جبو هلبستوانه کی هلبست جبو ته چوات چیه جبو ما است کردیار
براستی یعنی مخابن بیجن گلک جه نرینن پر حسان وکل هلبست دنارن و از بخوشی آن از خنا بینم هلبست فانک یعنی حتی آن بینم وک حسکره هلبست خوازم بهم هلبست فانک بس هلبست براستی جی دالیه و جیده وقت بجه جوره هری بنرخ و هری بلنده یعنی هر هلبست نابه هلبست هر کس نکار به هلبست وان کاری گوتنا لهوینه لیاما نابه هلبست وان جبر ولو هلبست لبامن براستی جی مخاطی دید یعنی گردانک نابرا کسایت و هلبست بخواه هیا فهم کسایت آخواه دریا هلبست ردید تشتر متخواست از بخاره با آخر متکر هلبست و متخواست بگهیج کسش مارد نویسینم هلبست لبامن مساجه که همجی پیامه که آنجی وک خطه که آمروت خوازه مساجه خو بگینه جهانی دویش نیت چه خوازه دریا هلبست را مخواست از بگین ولی دمات هلبست که دنویست چه هیزده که براستی بیشتر از نانویسینم جبلی ویس دماغو از نکار بنا نویسینم یعنی گلک بیار چه دبن گلک تشد چه دبن ده هسته من نالفن اثر نانویسینم یعنی نابین وقت بیشتر نو ارکی من از بنویسینم نه بس دما هسته من دلوه از پید ایشم انو به وست از بنویسینم اد نویسینم یعنی ویچ از نکار بنا نویسینم جبر ولوجی هلبست از یعنی ولو لیدنارم دما از نویسینم براستی از حسکرنا وی زمانی بخواه یعنی زمانی کردی دم از لید نرم براستی وقت اوینه کس لید نرم آنا بهش خود دم آنا دیجی برای چند سال اجی ادراگاهندنی دکار دکن در اعلامه ده دم از زمانی کردی کنیم از وقت یک چاب حسکر آخر داخله به اوین آخر داخله از خوازم به ویر انگل زمان دنرم یعنی حسکر نام جیره بله ولی ما مست حوالی ما درباره هلبست دوسیاک حاضر کرنه ام به هفره تماشا بکن دی سوا گرنی قاشا خوب دم ولی تماشاوان هجا ام به هفره لدوسیا درباره هلبست دیاگو حوالی ما حاضر کرنه تماشا بکن دی سوا گرن جمیوانی خو هلبست دویشه ده بشکی هری گرینگه برهما یکم دویشه ده هلبسته دریا هلبستی ده مروف دابرینا دل و هشی خودی که بزمانکی خوش و زلال هروها دنگکی به هسته و گوتن هلبست برنگکی لفهاتی و هونان دیتی گوتن دا کل کسی گهدار خوش وره چه قاسی خوش به او قاسی جی لخوشیا مروفان دیچه و پیرشی باندورکی لهستی مروفان دیکه رولک هری گرینگ یا هلبستی دی پیشکتنا زمان ده هیا گله کس واتین هلبستی لگوری خواه فهم دکن لبلی واتای هری راست دی دلی هلبسوان ده یا هلبسوان هلبستین خواه دکن زمانی الهفبار کرنه هست و رامانی جواکان هروها جیهان خواه بخواندوانان را پارو دکن هلبست به هنربون خواه آمورا راکاندن حوجداری یا جیانیه ده هلبستان ده هست نیگاش رامان هیا جوره هلبستی اون هلبستا دراماتیک اف هلبست به پرانی دشانویا ده بکارتین هلبستا دیداکتیک اف هلبستین رامان و زانبونه نه هلبستین اپیک اف جورشی برنگی دستانان پیکتین هلبستا لوریک او جی جهلبستین هستی پیکتین مینا اوینی و بیری کرن هلبستین پاستورال اف هلبستین خوزاینه مینا کلیسر شوان و گاوان و چیان ورن نیفساندن هلبستا ساتیریک جورین وی هلبستی رخنینه مینا کلیسر کس بویر رامانکی آوایکی رخنیی بینی ویسین چافکانیا هلبستیشی خود سپیره سرپیهاتی پرتوکن پیروز بویرن جواکی نیگاش هر وحاوکی دن بیرجی ایش کسر کل و درد اوینه دردخه دو جلبین هلبستا کردی هنه هلبستا کلاسیک هر وحا هلبستا نوجن هلبستا کلاسیک با اصل خوش دووکی هاتیه بوزن و رتمه آنگو بقافیه بهتری خواب آوایکی تصوفی هاتیه نویساندن جبرکو دبن باندورا اولی دبو هلبسوان پیوین کردی عربی فارسی ترکی دناوا هلبسی خوده دخملینن شوازی هلبستا کلاسیک شوازکی زحمته جبرکو برنگکی رتمی و لفهاتی تینی ویسین گلک دبیستان ویشی هنه بهتری خواه هلبسوان کرد خود سپیرین دبیستانا راستقینی هلبستا کردیا کلاسیک بینگها هلبستا کردیا ایرو پرتینی ویساندن و هینا جی کلاسیک بینی ویسین جبرکو سترانا کردی و توریا کردی و جواکا کردی پر باندور لیدکه هلبسوان کردین کلاسیکین پیشنگ اون بابا طاهر اوریانی علی حریری فقی طیران ملای باطیی ملای جزیری احمد خانی و گلک هلبسوان دن هلبستا نوجن پشتی شورشا فرنسی و جا نوجن لپیشکت
هلبستا کردیان و ژن بینگاها خو لسر هلبسین کلاسیک آوا کریه. هلبستا نوژن سینوری هلبستا کلاسیک شکاندیه. جبرکو پیدیویک بو دا کو هلبسوان بهتر برحتی کار بن هست و دابرینا هندری خو درخینن هولی. ایدی هلبستین خو بسربستی و بآزادی تینن زمان. لروش آوای کردستانی دبکو هلبسین قدری چان دو کووارا هاوارد میناک کری زلال و برچعبن. د سالا 1936 ده قدری جان یکم هلبستا خویا بناوی ریا تازه نویسیه و دریا کووارا هاوارده بلاف کریه. دوی واریده قدری جان بباوی هلبستا نوژن هاتیه ناس کرن. دپیره گلک هلبسفانان دست به هلبسی نوژن کرنه. مینا جلادت بدرخان هلبستا بلورا من دو کووارا هاوارده و شاندیه. نویسکارین دنجی دو کووارا هاوارده گلک هلبسی نوژن نویسینه. مینا کامیران بدرخان، اپ عثمان صبری، رشید کرد جگرخوین و هروها وکی دن. گلک هلبسوان کرد یین پارچه دنجی مینا پیرامرد گوران شیرگو بکس و گلک سندن هلبسین خوش نویسینه و نرخه کی مزنجی دانه هلبستا کردی. بسایا کارین وانین پیروز آستا هلبستا کردی بلند بویه هروها شمارک باش هلبسوان نوژن لهرچه پارچه کردستانی درکتنه. بله مامستا عرشکم وگرن جمعه یعنی مامستا کردیا هنه کی مجر گوت هلبس بوده تیت شواته هنه کی بحثا وینا کر اگر ام بیناسیا هلبس تیشته بخوازن هلبس چیه گرک چوابه تی بیناسیا کی چواب دی از دبیجم سروش و بهرمندی هر دو یعنی وحی و موهبه هر دو مجارک خوزایی لگور او کسی هلبستوانی گو هلبستی دنویسه به های دبه سروشک جرته موهباوی بهریاوی دلوه چلو دیگه تفنا بیف و کتیان و دنگان به هفدوه دهونه درسه دکه جومکه که تاکو کاری وان هفوکا لهفدو بینه هلبستوان دما هلبستا گو دنویسه نه او تشتی گو جواک پیزانه دنویسه هستی گو هلبستوان هلبست ناوی هیلا بستیه یعنی تب هیلا کفته بستاندن یعنی او کسی هلبستوان گو هلبسته که دنویسه رستیه که آمده دی که دمجی خود نشرت بنویسه نمرجه یعنی دمجی خود آمده دی که از گلکی مخابین شرد و مرجه پرن یعنی گلک آن از دبینم هلبستوان می دمانها دبیجین ما هلبستا خو جبیر کریه مجبر نکریه من نظام شنو ما ند مجید میایی یعنی دمجید دمینه وکی فراتا هایو هستان دمجید دمینه و جبلی هستی جواکی ددخو یعنی جواک جه هند به جواک یعنی هست او هستی هلبستی دبوک پندو سربوریان جواکیره دبوک ریبازان وک پروگرامان وک آرمانجان جواکیره و جواک جه بگهشه يعني أنا درفت جوا جوبيه هجر ونبخازن أزوار جوري هلبستي بش هلبستي ددونه هلبستا كلاسيك وأنو جن يعني أكيد نشوف كيش صاز هي ونوجن هي أبدو دما أنا ده جورين هلبستي هنا حيش جورين هلبستي هنا هر يك بتشتكي جخوزايا جواكي وجريداية جبولو أزبيجم تفنا هايو هستانه هلبست تفنا هايو هستان يعني نتاني آنينا چند گوتنا الجمع و او کسی گل فرهنگا دگرن جخور پیوین کشی وان داویا وان بتیپا نیه یا بیه یا جیه ددن هفدور ریز دکن و دور الهوکا دگرن وگ ما مستفر موکر الهوكني عربي دقرن ورقرين كردي مجي خد وستين جبولو بسر ناكفن وهالبست وان خافو كليتين ندبه هالبست اوانا ناكف الرنجي كي جرنجي هالبست ليريك ده جرد بيج ليريك ادوريك ديلوك قدايك وجنن كردان برين ان دبهيداري هذا السرمريان دقوتن انجل سربوك وزاوا دقوتن او ناكف وي اصلي دجي قلت إنه هالبست براستيجي وك أنا تشوكاني تشو آف ده هركة خزايد هركة جبر خوف ده هركة يعني رياوي كاني نجو هرينا دما قلت رياوي كاني نجو هرت أو كاني نماد مين كاني وبتشكيدن يا بقولك يا بس فندافك يا بتشتكي ده وتاي كشت هالبست جي وكانوا ما بس أني زمان دمجي مرت أفكرن أو هست دما دات كذا بهفر دات كذا أو يقش هذو تمام تبينوا موسيقى كوي هي نارينك تيجي هي وقت بيجي أرمان جك تيجي تبغينه
راستی گله کسایت بیشن بکن گفتم ما مستبریش تبیش نه هلبش بو هلبستی از نویسینم یا مهلبستک لیکریه یا ملوک ام نما ابو چکرن نما ابو هستی میروفم ولی ما استکرم بگم قد کر بله بله نغم demek helbest virde çiye? Helbest binasaziyek jirhiye. Kesi helbest dinivise az nikarim helbestek el ser Paris'e binivisim. Mejara helbeste bandori lehesti helbest vandike. U ew bandora gulê dibe ew sirûş û behreyê jêr peyda dike. Dema wê nediyar e. Demek îro ez li tiştekî binarim û êvarî bi şev nîvê şevê destê sibê dem û katjimêr jêr nîne. Pêla wê gava hat tê rabe binivîse got pêlayê derbas bû heger ew bîroka wê ew fikra wê ramana wê bê bîra me re jî lê xav tê. Lê ne pêçayî tê, ne hûnanî tê, ne rêsayî tê. yani mirov nikar cervêjî helbest ve Na, ew mixabin ji bo ez dibêjim rêzdarî ji wan re yanî di sedî not milletê me tewje gelek jî hîn bi erebî jî dinivîsin yanî divê tu bi zimanê xwe binivîsî ji bo ku tu zanî bibê tu çi dihesê hay û hestê te kêfereta hay û hestê te çi ne di mijara wê naz bike a di duwa jî yanî dinivîsin destpêkin hewildanin serkeftînê ez piştevaniyet diman piştgiriyet diman lê nebûne helbestî ji sedîn not nebûne helbest li gor şerd û mercê helbestê hîn lê gavnî pêşketînê ji pexşanê xweştirin dikarî bê pîrtengin yanî xewatirin spas Belê mamoste te behsa cüreyê helbestê jî kir tu herî zêde kîjan cüreyê helbestê dinivîse dixwazim ez vîna hinekî ji bo temaşevana jî û wek bîrawîriyeke têgihiştineke em di asta hevdû hîn bikin hevdû fêr bikin hevdû agahdar bikin li gor helbest cüreyên helbesta cîhanî û em kur jî beşek ji wê cîhanê ne heşt cüreyê helbesta cîhanî hene kêm zêde di nav hin civakan de di nav hin milletan de di nav hin zimana de hinek abkar tînin hinek abkar naynin lê bi piranî her heş di nav civaka gişî de bikar tên helbesta epîk a destaneyî ew helbesta destaneyî weke çîroka memûzên weke ceng û şerên dîrokî tê de bi rengê helbestî tê gotin yani ew dîrokî ye ji dîrokê re yê dema wê namire dû dirêje di pê re tê çi helbesta tikarî bêjî a lîrîk helbesta lîrîk bi zimanê Yunanî ne ev peyvana lîrîk çi ye yanî a dûrik e ahazî şeعبî ye hinek qesayet şeعبî ye bi zimanê gelêrîn yanî di pê re tê helbesta dîtaktîk a hînkirinê ye ji bo astên biçûka an jî ji bo beşên siyasetmedaran serwerên civakan gukarî bin wîtarên xwe armancên xwe bi rengekî rû li rû bidin ew jî dema wê gelkî kine yanî demekî ye di pê re tê helbesta a pîtolî a felsefî ew tevn û hûnana wê weke Ehmedê Xanê û Melayê Cezîrî bi taybet êgo xwedî armanc bin bawermendê ramanekê bin çi ruhanî be giyanî be yanî xwedayî girêdayî be an welatî be an yanî bandoreke kûr lê hebe yanî ew felsefî ye pîtolî ye di pê re tê helbesta dramatîk ew helbesta şînî yanî xemgînî û şadî û tinazî yanî qeşmerî bi hev re tê re derbas dibin yanî trajîdîk e di pê re tê helbesta pastoral ew kesê gukarê pesnê xwezaya xwe jînwarê xwe bî'a xwe tebî'a xwe bide di pê re tê helbesta a wek dibêjin dîtaktîk me got a hînkirinê jî me got pastoral jî me got a xwezayî satrîk helbesta satrîk heye satrîk a rexneyî ye yanî ez li dijî ketwarê xwe kişwarê xwe waqeê xwe dora xwe giştikî radibim şikê masiyetê de hen ez rexne dikim bi wêrekî û bi mêranî ew helbestaya jî rolekê dilîze di nav civakê de ser rastkirinekê dike yani û helbesta heştemîn bêtir ew di nav Kurda de pir heye û rolek wê pir mezin e a şadûmenî ye
داوت و دیلان و گووند و سما و شاهیان من براستی همو جوره شوپاندن جنوجن و جی کلاسیک بهتر مباندورا ساتری گرتیه رخنهی یعنی از بهتر لکل و درد و کیماسی اندناف جواکه ده دبینم و از رول رو دبیجم و گلک جاران گلک کسان جمع مایی چه بر پرسیار بن چه دوستو حوال منه رخنهی از گلکی یعنی اندجی باندور الجمع هنه وقا آوینی ده شادومنی وانده افت تشتغلو هنه لی گری گلکی باندور لسر من کریه دونه یک جی رنگ اپیکه یعنی رنگ دستانیه اویا بهتر لسر باجر ولید دیروکی از دریج دنویسم اوینا و رخنهی تکاره بیجه هر تم هلوستی ما از چه بینم تفنا ما آمده جمکا آمده یگو تفنی الدار خینه تفنا رستنا ويقول تني دار دخل او بيقول من جواز بيجي من رنجو مرجوي مثلا انا كلاسيك كشزاز رنجو مرجوي هنا و نوجندجي نوقو هناك ناس كريه مراحل بينوسي وبنفيسن افقو تني وانا بفرض خبن كارم بكم هالبست ابنا هالبست لهوا انينا بيفيه اوجي هنرك براستي ما استدي سام هالبست كشتو هدارو كنت تشمر بيجي براستي هناكي كيفراتي از کشاندم دما گو درفت هات او کسرا باو کالان ددلی وان دمابو و ایم اف کسرا خو کلا خو بجی اني گو دم هاتم حقوق خوش زمار امده کربو درفت هات رابو مديت جهنك جوالي درفن از قلكي بوي رفوان غمجين بوم البركت من قوت هرتشت دولاتي من دبوهايه تاني مروف أرزان هرتشت دولاتي من دبوهاية تاني مروف أرزانة لأزلفرم أس بيقرتي ولاتي خم أزلفرم أز شرواني بايد دميمة أزلدجي بازرقانية جياني تيكو شرم أزلفرم أسينغا خاكا خود باريزم كراسي بوهاري لبايزا خودكم از لورم و جور ناچم ما از چاوت به دست تی چاوپان و سرپیلان و بردم هی خاکا پیروز ما از چاوا تا به دست تی چاوپان و سرپیلان و بردم هی خاکا پیروز از لورم از اردوی دوزا چیمه من تاریا شوین ترسه قطان دیه از لورم هون ماران دی کراسین فریشتیان ده ود شیرن و کراسین زیواری ندروتی لپریان دکن از ناهیلم از لورم هون دخوازن جکدا من خوا آوا بکن لی از ولید آوا دکن کچن قوچن وهن دکن بیردوزن و پرتنکن بلیستکو بتوزکن هو نكارن وك من بكن ونكارن من حسبكن از لفرم هون كوچرن روونكن از لجيمة از لفرم جسيا خواه هون ده ترسن جسيا خواه هون ده ترسن جكينا خواه هون بپرسن كين حق دا خواه هون بپرسن از نبكينم نبترسم از لفرم تاكو خين دجاني من ده بچ زرع از لفرم از مينا ديواري وإي شرمي دسر دلي ودما از لفرم ديواري وإي شرمي از دسر دلي ودما از لفرم هوني بخن و ازي لدوي وبنيرن لي از لفرم از چرامه شمال خواه جهيفا پاك روان شهيد دستينم و رياتي كوشيني روني دكم جيت كوشرين سرين چيان از لفرم از دمي لخاكا خببانينم چاول ريمه از ريويه هيويه ما از لفرم جل پرتي دل شوتي جدردان را از كوالم تابلو ما از لفرم شرمبار و گنهكارين قودو خازن من قربكن از نامرم از لفرم
با آسیمان خود نخویمن لسر خاکا خود را دزیم دل نیامه ببم آسو از لورم لخوا وگرن لمن وگرن خوشبیر مکن دل منو وليت يكا از لفرم از هيمم قوچم از بركم از كفرم از لفرم از لفرم از لفرم بله دست ساوین هست هر الدنيا بمامستا اوت كفي چارچوبيا ريزا او هلبستا رخنهي باورم او يوتاگوتي بله مامستا كرديار امورن جموجي هناكيم كرت ديروكا هلبستا كردي ناس بكن جوا ببهيزن براستی دالی دیروکی ده خود دیروک ناسی لازم انو که اثر هلبست وان سکنن بس وگو ام دزانن یعنی جبریا 3-4 سال امکان وگرن داوود جی تشتی گو گشتی ما وقت بجا علي حريري واحمد خاني وملاي جزيري فقيه تيران يعني وجهه كردي داستك بلند بدوان سردماده ام بالا خدني وجهه كردي نقل يعني نزم بو وقت اصلا عملت نرن شويه سردم يده قالك نافو دنگ هلبستا كردي ابو بتايبت دفريده لا اگر درفتها بانا وقت شو احمد خانيج بيجي اگر جوها باجبو ما بادشاه قدن كرمك لطيفه دانك البستا كردي عزمان دركتنا براستی دم امرال وجه کردی ودگر و دخینه براستی وقت زارگوتنا کردی گامله ودگره تایبت جو که بدویکی هاتنا گوتن دبینی چه قضیه زنگین بونا وجه کردی هیا اگر درفت ها بانجوی سردمه ده حتی رو جامعه ایرو از باورم دوجه دنیای ده و کردی بگی دکتب آسهری پیش دیجی جبر وقت ولات یم تید جیان دکن مزبوطامیا آنج کردستان گمله جیان دکن شهرستان یک پر کملی هیا حتی زانیار سوسیولوژی وقت اسماعیل بشکجی بخوجید بیجه دبیجه اگر اون وگر جواکا کردی لیکولین مزن چه بنگه به جواک گلکی خورده به گمان وجه گلکی خورده لید آلی دیروکی ده براستی که دست به البست کریه گه چه آسته از ند مجاهد دیروکی نزان بله ما استعد هناكي جديروكي تبحث كرت تماشماني مرجي فكر هناكي وين رجاوای کردستانی ایرو آستا هلبستا کردی رجاوای کردستانی چه آسته ده بنریناته براستی ده رجاوای کردستانی ده ناون درکتن وقت ناو به هلبستان وجن لنگهش می آستا بلند آستا گو که بیشتر آستا جهانی ده یا جیسر آستا کردستانی گو ناو دنگیان بلا ببل ست لیات نجمارتن اواناش مخابنش به درفتن و بدست وان نکتن وقتش به ام دزانن نچاب کردن هبو نه ام بیشن اف دزگه گوته ده البست خو بیشن یا وجه خو پیشکش بکن اب تشتنا گشتن بون آدیجی لواز بونا وقت نویساندن البست دروش آوای کردستان ده بالا خو بدن دوی شورش ها گودروش آوای کردستان ده چه بو اگر بنگه که خورد جه البست کردی ره بانا به گمان چه وجه بچه ان وقت البست وان وانا او بنگه شورش ارداتینن لان بالا خدن پشتی بویر چه دبن نه البست ما لسر وان بویر آتیا نویساندن آنگم کارم بیشن آسته که لواز پر لواز هی دالیه وجه بگشتی ده و تایبت ده البست ده جبر و تشتیج امرینن گلک البست درکتن ده من داوید جی نه البستن وقت ما مستانی زمان اینا گم پس نه خوشی بده امشی بخود وی آسته تفی گم کم دنویسین ام نگهشتن آستا البست گو ام درگه دنیای بدن ام بیش وای ام البست وانن یعنی نویسکار که فرانسه البست وان وقت بیشه رامبو هیا رامبو دماد بیشت بکانی او البست وانه گوه دنیای بگرو بهجینه گوتن اوی ام بیش شفیشه که خورتر به يعني والقصي باندور بك او كسرنا براسيل جمع درنكتن لبشتي اف دستكفتيان قدر جواد تشيبن انا بالا خديني او زاروكن بجو گوچون دبستانن گوب زمان كردي جوان خندن ايرو ام دبينن هلبسن جوان در دكفن چما مجولبون اوان به کردیه نویس اوان به کردیه هست اوان به کردیه زاروکنی بچوکن تبین گوتن ناد بجو گوتنی پر شیرینن جیه کفن خوشترن چما جبر زمان کردی مزین دبن یعنی وقت بنگه هشواراتی دانین اگر وها بردوام بک او دست کفتیان مجی وقت بجیب سیاخونا شهیدان ام وان دست کفتیا ام تثبیت بکن باورم وجه کردی کل کی پیش کفت رو جواب بله ما مستم بريام هلبستك يشتاقوا هدار بكن اف برسجي ام شتبكن هلبستان نتوي ام ورن بحثا رجاوای کردستانی بكن يعني مروشا شورش الفيدري هي هلبستان نتوي د چاسته دي ديني ويسين نايني ويسين چاوای بنريناته براسي حتش بدو وگریدای يعني در رجاوای کردستان در نخوشیا گوچه بو وک نخوشیا پارتیتی د نو ملت مده اب نخوشی جی بذکریم کسایت بیا روشنبیر بخواه آن ویسکار جبر خواه و کسر بخواه ندید خواه آزاد ندید خواه گریدای پارتیا هشت
دما فقردای وان پارتی سیاسیش ام بینن گلک تش چه دبن یعنی مینا کشتر بیشم به هزاران شهید لوی والاتی کتن دما جنازه کی شهید در باز بده بینه هلبستوانک چما گریدان وی سیاسی نه گریدای عالی پارتی که دبینه و هلبست نانویسینه آنجی دما دنویسینه نه راستیا هست خود دنویسینه دخوازه عالیه کی راضی بکن نه بکش بر ولوجی هلبستا نتوید نری نامده دوری همو ایدئولوژیا دوری همو پارتیان دوری هر تشتی وجدانیه یعنی وجدانی تا چوا دلوه چوا ت وی بویرد بینه عالی نتویده تا ارک کی خوب بینه یعنی ارک لسر ملته توی هلبستا نتوی لگور باوریا خود بنویسینه جبر تج ملته کرد نویسینه تج جوا کرد نویسینه نش کسایت آره نش پارتی آره جبر ولود بینم آستا هلبستا نتویجی بگمان هیه یعنی بالا خب دین دویش ورشه ده گلک هلبستی خوش در کتن گلک سترانی خوش در کتن گریدای وی گاوین گوهاتن آبیتن دملکی دن داشی گلک هاتن و مراندن جبر نکاریبون لگور سردمی کسایتی و لگور سردمی بمشن بله ما مستمنها هلبسته که جوا گهدار بکن هنی تشمار بیجه بله هلبست شوال لسر تکچونا داعش باغوز دبو نسای نویسان دیگه باغوز وک سینمه دبر چاوین تر در باز دبن و نین سالن درج هسر و خوینه روج آوا یا هیوی و آهینان گروان خداوندن دل بوی دست اهریمانان ده مشت نور و چرسینا قیلن برچموکان دروی بهار آرین میرکانان ده تیق تیقا جناوران لسر رکنیا بارین و اوستیان زوابونا دار زیتونان و پیدانا تورانیان لسر گورستان شهیدان وکا کرت خونک بداوی نابدگره و تو لکاولن باغوز دنره وکا کرت خونک بداوی نابدگره لبر چاوین تا و تو لکاولن باغوز دنره دبلا دیروک روی خوش قرج و گمارا سالان بشو و بتن جارکی ند پینوسا خوین مجان بدلوپن خوینا پاکروانان راستیا کاوایان و بیجه چاواج عشقا چیاین آزاد خما آوا چموکانیان روینا آگر پیروزترین بر خدا نشان دادن باغوز وارگه ازدهاکان هی دیروک درگهن تتفده حلوشاند ریوچون هزارن سالان یا آزادیه و جاندیه نبتنه وارکه باغوز نبتنه وارکه چپرکه جنگکه آنجی بویرکه دیجبیر بچه لبرانبر نینکا دیروکه راستی هاتنا ازدهاک و کاوایان لهمبر هوه باغوز بداینا تلین میرکانان لسر دیک کلشان را هیرا کومیتان و حالا درویشانه لیران دنا عدولانه به الله اکبر ازدهاکان را قیرینا گلیه زیلان حلبچه شنگال کوبانه و عفرینا رومتیه به الله اکبر اهریمانان را شواتا روما و وهجینا چهره زاروک و جنن درسم سینما انفال لسر روی عزمان دمینه تبل کروان خداوندن شنگال لبازار و قرج وارگهانده تینه کرین فروتن هنگافتن و کشتن دبن باغوز نشر و جنگا 1019 چمه هسر و خوینا جسو مران و تا عثمانی و دایش دمیه بر خدانا نافبرا روناهی و تاریه حساب خواستنا دیروکی یا کاوایان بدایا ناکوری انکار و ببختیا لسر زاروکن آگر و روژه گریایه بلن ببکن آرین و بارینان گرنجینا آبستا و خباتان آلا هزارن شهیدان لسر کاولن نمردان لباب بکن بهجینن روناهیا هرمز دبینم و جینا خداوندان رولکنیا عفرینا شهیدان هدی جنابا تاریه درویشان دبینم مزگینیا نوروژه و آگر زارا دست ده
دنگ 11,000 شهیدان 22,000 شهید زندی بلاف دبه آزدهاکان یک پیکر کاوا هلوشاندن کاوایان ازدها پیکر هشتن و لسر آخا پیروز عفرین بسوز شهیدان ده بهلوشینن باغوز دیروکانو یا آزادیه بله مامسته هست لدنیا بن راسته گله خوش آنی زمان بله مامسته عاشق ام بگرن جمعه مامسته کردیار هنه کی بحثا هلبستانه توی کر هنه کی بحثا باندورا شورش پیشخستنا آستا هلبستید بکن یعنی روجاوای کردستانی زیدی 10 سالانه شورش شکل ویدری هیه و شورش باندورا کی چاوال پیشخستنا هلبستی کر براستی هر تشتك دم خود خوشه و گاوا گودمته و درفته و درس مرد لي پوشمان دبن نما فدگره و درفت يعني هالبستوان روشن بيرك او جوك سياسة مداركية او جوك كيجان بشين روشن بيرية ناف جواكي ده يعني او نهادي جواكية سترانفان هنرمند هالبستوان افانا دشورشي در رولا كمزن دريزن او ضمير ووجدان جواكا خونه جو او نكاربن في رولي بليزن جواك جي وان باش قوتك جبر او ده يعني جواك بخوا هاي دباب خود حسه جو باش قوه كريه جهيلا روشنبيري خودها يعني مخابن دنقني كيم دركتن روشنبير انا درفي جواك خويه وهالبستفان جي يكجي دنقني بركيم و چروسیم پر هندک درکتن نای جبیر کرن لی نای پسندانجی یعنی لگور خوستی لگور دما تیده یعنی بر خدانا سردمیه یلی همبر رومتا جهانه که بارسنا رومتا جهانه که دستانه که دستانه نه که دستانه نه یعنی انا من هلبس نویسینه بدهن هالبسطة من سر عفرين نفيسينا بدهن هالبسطة لسر شنغالي لسر كوباني لسر جريسي بي لسر سريكانية يعني دستاننا وانا بن دستانه هالبسطة أبيك لسر تنفيسانا جدي روكي ريه جبو باب النمونة وميناك جدما بيره جقناغين بيره مخابين الرولا خوستي نهاتي ليستن وقو عوزين ميرا قهاندني جيد في وارد قلكي لاوازن واجي الرولا خوستينا ليستي يعني تبيجي نكارم بيشنكتيج قال نكارم بيشنكتيج جواكر بكن يعني جواز بمجدان جواكي روشنبير زانست زانيار هالبستوان از تيجهشتي ذي از دبيجم روشنبير هي وروشنبير هي وروشنكوير هي وروشنمير هي او كسر روشنمير ايغو كارسر كيشيا جواكا خو بك قد دم كله تنقاسيه ده او شو رشك بخويه اوي ما قلت رانكو قوي الدنيا بلاش او يعني مخابن قال لك هنا هولدان هنا فديوك هولدان هنا محاولات خجول هنا فديوكن وهركز جي كسايتي دروج آفاد بتايبت اف چاندك كفنار دجمنا دناف جواكي جواك جهف خستن دناف جواكي پیدا كريو اف جي يك جوي چاندا گو باندورا نيارا بويه از ازي کس خواستی کسایتی خو کسی يقول کسایتی خودین پرسه او پرس گریگ در کتیش بقولو دولار بویه روجه بویه قبله يعني دولار زورا ولا تروريه دبه دناف روشن بيرا ده دناف جواكي رئيس داريا جواكي جواكي رسنه روشن بير كيس بازه ببراني كمن ايغو قريبون ويش روسي بكن خطيره بكن شعله بكن مشان ودن ريا ازادي روني بكن دوی بپینو سبخه آزادیان آزادی بخوازه اشتكي ده ما زي وقت بيجي كسايت روشنبير بخوادجي جبر وقت جي ما كردستان نبو سيستمك وقت آزادي چه نبو لیستنه که مزنش عليه رژیم آدهات کرن قالك روشنبير ما دركتن بقدريا شورشه تبدا زمان عربي دنويساندن او زمانياش بو رازي كرنا رژیم بو نش بو رازي كرنا ملت و جواك نگو جواك خواهد و گریدان دما گو زمان کردی خدا پیش
وان هالبست خو ورگراندن وك ورگراندن بوجا بوم زماني كردي او هست مريه يعني بشا ابجي بشا كجي يعني كسن هبون وك سليم بركات وانو افيق بعربي جي نفيسين نجي خدمه الرجيم جير نفيسين بس خدمه اخوي شخصي رجال نفيسي جي كسايتي اخره شنو بداري اخره تشتك جي جواك يرتا روجا ايرو نكرنا يعني ببراني از دبيجم انا بهم قشتي ببراني ولی مام ستگو یعنی حتی ها تشتکی بر بچاف آواستا کوتی خواستن نگی هشتیه نه کسی که نکاری بو آرین میرکان به هلبستا خواه بکره چراک وکول پیش شورشی نه به دنگ خواست رانوانا کاری بو یعنی بشه روشنبیرین هنر یعنی کسی که نکاری بو آفستا بکره چمکی برخودانیه و آوایی بهرکه و برخودیر جی آوی وخون و بردوام بکن تکوشینه نکرن یعنی از یکش من نویسی من نکاری بوتاوی آسته دورده تشتن هنه تدی از ندمن بگشتی از من پرانجه لی او پرین او کسین مایجی اوین هندکی گو هولدان جی کرنه مخابن پاشگوه کرنه روشن بیر جی هی درفت و دلیوه جر و نابن یعنی رولا پارتیتی بهتر هیه رولا پارتیتی از یا پارتیتی باندور جی کم ده جبری بشه سالی دل جواکا ما هاتی و دبن وی پرورده در رابویه یعنی روشنبیر وقت پونگیه وقت پونگا گوده وی قولا ماردشینته یعنی چاو مارج وی پونگی عاجزه روشنبیر جی سیاست مدار رولو بویه اف پرزگریک دو ارتا روشنبیر و سیاست مدار دن ناکوکیک هیه جهف دورکتنک هیه بله ما استنها رولا هلبستوان ام بیجن ده هفگرتنا ملتان ده دیکتیا گلان ده رولکی چاواد لیزن رولک پیشن گرک بیلیستن رولک یعنی تمی چروسن هیویه و چروسن چارسریه و چروسن یک گرتنا آرمانجه گرک بيدان وبيخوستن ل مخابين نم قلت روشنبير هنا او انا براني بن شاندا بارتيتي درابونه هركي بسني بارتيا خدن ارمان جوي راستن مخابين يعني ذكرن ببيجم جي ارمانجي سياسه كردي د سوري د 6 سالي د وحطانها شبو ما في روشنبيري بو حقوق ثقافيه د ارمانجي قشاده بو درفتا هات ما دست بالزمان كر حتى قال لك جيل الدجي زمان ساكنين وشانتا عربي ودبستاني عربي قبل يعني نحس كرنا جهفدو بارتيتيه حركه بيشنتيه شخرد خوازن يعني اف مجيد نافر وشنبيرده وبتايبت باندور لمجيه هالبستوان هاتيه كرن از ناخذن بناف بكم بارتي كل جمع برشبو بري دمكي بري چند سالا هالبستوانك دناوي بارتي دبو شو بپرچه كريره سروكي واسك سركردي فينا جي رغوت كور بمره ازيت بفرينم اويج مرغوت يا ابي هالبستوان ازيت بفرينم ازيت بجگر خوين مستر بكم قوتي نا براكو از نايم باسكي مچينا بن از بفر واز شاگرت جگر خوين بجاجي مستر نابه بنر باندورا بارتيتي بچاوا دكج روشنبير وجالبستوان جهمو بشين روشن يعني تدبيجل كردستان بتواهي نتنه روجاواجي اگرم بحث بكن يعني روشا هلبستوان ايرو فيرنگيه دقوناغن بريده تفقو ايشو آزار بون يعني قوناغن بتايبت اورتا حردو او قوناغن بري يقول سربستيا زمان هبو او باش قوك او قوناغن ما بحثا وان كرن بابا طاهر وملاي جزيري واحمد خانه وحياه دقيه دما بير مرد وقادر كويوان وحاج قادر كوي حياه دقيه اورتا هردو الشر جهاني دور ده ايش وازار ولا تروريا الراس مشان تبقى هولدان انقل كي بتشوفوا ليه او بون كفرين بنجاهين يعني وان ريبش مكر يكاني مسر ويريه شكر يعني دستانا شنگال گاواچه بو د جهان ده دستانا ولوتنه کسر نویسی تنهم گشتک برای خوددن تشتکی تنه او کسی گم شروان دکن یا او کسی گو جنیم برم فروتن جنیم کرد یانجی او کسی ایریشی کردستان کرن خاکا شنگال کرن
واجا امكارن هفدو توان بار بكن وبري خو بدن هفدو هلبستوان جي لغور وان بيلين سياسته وتوان باري يد شوتي افدف دافي ودف دافي مخابن هلبستوان هنرمند دنگبيش بيدويه نهادكي وجدانكي خسر سر بخه درولا ولوده خو بك داديار خو بك حاكم قاضي وچار سر بك بلکه وی چاقی باندوی وی پارچه بونه جی بکی یک بونه اوی جی بکه. بله بله ما استکردیار امورن جمعی ام هنه کی بحثا رولا هلبست د پاراستنا چاند و جیا کردید بکن ایرو هلبستا کردی رولا کی چاوا لیستی د پاراستنا چاند و جیا کردید بله براستی یعنی قبا هم حتى رجع ايرو جوك هالبستي فقيت ايرام اللي جزي احمد الخاني قد جي ما ايرو ده حتى رجع ايرو ده وبتايبت جي او دنگ بيجي ما بحثا ويكر جوهين ستران نفشك ده نفشك يدن حتى انا وكر مايه وملتي ما دينا زمان وبلادك بيجومان يعني هالبستي رولك مزن ده بارسنا چندا كردي دشتيه جبر اوجي هالبستك وقانا ما قلت او تشتي دفكيتي قلتن براستي وك او كان ما بحث كري قلت شو هالبست لحاله دهركه يعني دما دايكك زاروكا خارستران دقوت نتات الفرهنگا ندگريا والقوتنا ندگريا خوزاي بيردت كت او خوزاي بونا وان هلبستان قو حتى رجع ايرو مايه براسي بارسنا كمزن جي چندا كردي ري بریا دنگ بیجی امروز بريا دنگ بيجي ليه براسي هلبست وك هلبست بخوا بتنا خو نقار چندا كي بپاريزه يعني هر تشبدو تمام دكه تايبت وك دما ايرو ده دما درفت شي بونه نتنه هلبست بلكي دسبيكا برنامج ما قلت قال لك جيب حسانيل هلبست نرن لجوري هذه زحمه باوريا من ده هلبست نا بشدن ليه ما حسان كريا ما حسان يتشوا وك لا هبدو اني قلتنا يا بس نهن قابد يا تشني وك بيجي سطحي بين الزمان ابنا بهلبست دبي فكر تذهبه وين تذهبه موزيك تذهبه ارمانجك تذهبه ارمانجك انا شو مجارك ما مستقال دك سر روشن بيرا ونادجي براسي قالك بهانه جديده كذن يعني روشن بيرا ما خواندن تنايه مجولبون تنايه جبل ولا جي دما بيرك دبن دد اصابي بيري ده وچه بکش یعنی هلبستك بنویسین گود دیرا که بمینه و هر هلبستك پسنا بنویسینه یعنی حتی سبی از پسنی آرین میرکان بد مز حقی نادمی لگا وقت ما مستعانی زمان از آرین میرکان وقت بجد ماینده بکم د دنیا د دیرو که د ولشونه به حضاره و در کبن دریا هلبست رو چه هلبستا سرکفتیه هلبست دماتین نویساندن گوگه هشت آلیه تجارت نویسینه و چه باندوری بکر ناز گوگه هلبست هاتیه نویساندن دشورشا کولا ده وقت اسپارتاکوس ده هلبستوان کش بر روما درود وزی شهر بکن اسپارتاکوس جرد بیجی لاشه تی ضعیف و نت شهری بکن دبینو گو هلبست دخینه او جن وزارو تفد دگرین دب اف هلبست تا شوره مخورتره هر هلبست دابیش ام جوان هلبست بانات خوازن رول کم ازن یا هلبست هي اسماعیل بشکجی دیساجید بیجه erkeki mezin li ser milê rewşenbîrat kere parastina çand û wêjeya Kurdî. Îro derfet hatine em lêkolînan bikin, em vegerin dîroka gişî biparêzin, lê muxabin dîsa jî gelek bihane hene ew asla mezin peyda nebûye. Navin hene wan dan. بله يعني وحرضوا أجنبا خافتني خدا أو قيسي بحثا هالبستواني كم دكن قيسي حتى رجع إيرو أو هالبستي وانا مانه ويجيا ومايه إيرو أجرم بحثا أستا هالبستان وجن هالبستوان وجن إن كرد بكن وتشاوا بنرخينا. براستيش ما مستد آخر بالسر جورين هالبستي براستي يعني راست تشتي عليه زاني ندول وهاي بشي دبستان أنا ليه دباريا من ده أمز دبستان تاني دبينم دبستان وقت بيجي هالبستا وقت ما قلت بحثا كان يكر راست وجدان جريداي باوريا هاي وهالبستا وقت بيجي سختجي هاي أو هالبستا سختة عليه كلاسيك ونوجنده از تجف يعني فرقين بين واد نابين كلاسيك بون نوجنبون جريداي نوجنبون فكر رامانه يعني قال لك كاس انا قارب هالبستا كلاسيك بنفسينه وقت بيجي دايا وقت هبجي لاما فكره ورامانه نوجنه تشتكي نودده او هالبستا نوجده لجنه چاواش خرفير بونه يعني قدام تقيد بيرزينكن قطنا بدو ريز بكن موسيقى كبدينه خحبكي بايشن بنالين بو هالبستا نوجن نوايا نوجنبون نوجنبون فكر ورامانه بچرنگي بنفسينه جبر ولو اصلا هالبستا ايران بينن هيفيامد نفشه نوده هيا براسي نفشه بريا شورشي نفشه بريا شورشي جبلي چند نوان يعني دو كم ماموستا ارشك ماموستا بشير ملواناش دسپيك ادب كردي نويسينن بشك دركتن او بشي وقت بيجي ما قلت روشنبير كشبرستي بيرهيه انه سردما كرديه كامجي كردي بنويسينن تعداك مزن لزمان كردي كرن
جبر وان هست خوی عربی تب دورگراتن کردی گوت هلبستا کردیه هلبستا کردیشی کشتن هفیا می مزن دوی نفش می آنا دی ایت شورش المزن دبن اف نفشایا براستی بیشم دمی پیش ده و هلبسنی پر جوان درکه بله دوار نتوایی ده هلبسنا نوجن چاوایه نریناوه هلبسنا نتوایی جی گریدای کسایتا هلبسمان بخواه یعنی مینا کشتر بیشم انسانی که اگ بیشن سخت کار به گریدای رژیم به نکار هلبسنا نتوایی بیشم نکاره انسانی که گریدای ملت خوبه گریدای ایشا ملت خوبه و کسایتیا خوش ویتشتی بار بکه کاره هلبسنا نتوایی درخینه یعنی مینا کم اوسش در بیشم دم ما مستح محمد شیخو استراکت بیشه تدبین ملت ما کاره بگری چما دگری جبر جهستی ویج هنافی درد کرده باوریا وی به هلبستی هیا لدم هنرمند کدین ته جحمد شو خوشتر جد بیجه عینی گوتنات بیجه تدبین تأثیر آویتنه جبر کسایتیای بخود نه کسایتیا شورش گریه جبر ولو نویسکارن ای ولات پریزی نویساندن و سر ولات خوشی نویساندن گریدای کسایتیا وانه لو راجم بیجن کسی مینا سیدای جگر خوین شیرگو بیکس اف کسنا حتی دنیا جهبی و ماینده به دل ملت خواده چماش به براستی جی گریدای ولات پارزیه بون لگلک هلبسوان هنجی راست پسنی کردستان دیدن لما تو کردستان کسایتی آوانه تینه بله بله ما استادیسان هلبسته که اشتاگو هدار بکن تیتشمار بیجن اما که جامعه اوینی بیجن مولا پارزی بیجن بیر آنینک بهارا 10,000 چاران روژن پر بخون و مبهبره باش روژ آباد کر دخل ماشبونا چابان و هشچوینا اوینه ده دو آرلیدن خوین دوان ده جویابون بلیف دکرن مرن تنه دکاره مرن تنه دکاره مجهف دور بخینه اولیدن من بلیف نکرن هاش خهبن ولذا من بلاف ذكرن هاج خهبن روجك وورا وفان بيفان دبيرا ودا عزيبينم بهارا 10,000 وششان نبرما بشتامل هذا وأمل هاف دنارن نبرما بشتامل هذا وأمل هاف دنارن دلذن بيتشيج وصار بلاف ذكرن مرن تني دكارا ما بهافر بجفينه ولذن من دبیرا تدن نآنین و گوتنن بره دوباره نکرن بهارا 10,008 لسر باوریا خمه لسر باوریا خمه یک راستی هیا حس کرنه لیتو تلکما دبهیسم جهن لگرن نوچیان تنه دداویا شوان ده دو شمالان ویدخه و ودمرینه دو شمالان ویدخه و ودمرینه برنامه خود هر جار ام پرتوکه که ددن ناسین نها دوستی همه هم بهفره لی تماشا بکن دیسا بگرن جم ولی تماشا باین هیجام بهفره لی داناسین پرتوکه تماشا بکن داناسینا پرتوکه ناوی پرتوکی رزمانا موزیکی نویسکار فاتیح ماروفوگلو و شمخانه لیس رزمانا موزیکی جسی بشین سرکه پیکتین بشا یکم نیفساندن و خوندنا موزیکیه اف بش بمجارا چیبون و بلاوونا دنگ دست پیدکه و دنگین کودی چیکرنا موزیکی ده تین بکار آنین هاتنه و گوتن باشه تی قال کرن بکا موزیک چاواتی نیفساندن و خواندن پیرجی تیگه و نشانهین کو دی نیفساندن موزیک ده تین بکار آنین هاتنه و گوتن. لبشا دویم آمور و دنگن کو دی جندن سترینا موزیک ده تین بکار آنین هاتنه داناسین. این استرومنت لگوری تایبتمندی و جورین خو هاتنه سنفاندن. و ساجی قالوان هاتیه کرن. بوته جوره و تشین موزیکی جی مجارین بشا سیمن. دی دیروکا موزیکی ده کیشان بوتا هاتنه بکار آنین هاتنه و گوتن. هری داویه ده جی فرهنگو که کات آماده کرن کو تیگه هن سرکه ین موزیکی لبردستی خوینران به. از هیوی دکم
ku pirtûk ji xwînerên giştî re jî kêm zêde çanda mûzîkê bide naskirin. Hûn dikarin vê pirtûkê ji weşanxaneya Lîs peyda bikin. بله مام ستارچکم وگرن جمع هدی امبر به داویا برنامه جدید چن اتخاذم وی پرسیجوا بکم یعنی هالبستوان کلاسیک هالبستا کلاسیک بنرین و چما جهه کی مزن و برومت دل جواکا کرد چکر یعنی حتی است که خدای حسکر حتی رو جایی رو جهاتیه براستی هالبستا کلاسیک آکف نشوب یعنی کش اساس قافیه وزنوی هیه پیوان و اندازیه اویا هن دنک زمانی کوردی بن زمانی که موسیقیه اش بقولو دنک تیده وک هفن وک هفیه دنگا هیه او موسیقی ساز دکه وک هر حشتی پین دنگ دیر زمانی کوردی ده آ ای او ای و وانا دو ری می فا سولن سول فجم موسیقیه گابا اوانا وک هف دبن موسیقی پرتینن بیتر ای کلاسیک دبن ستران يعني حتى إيه نوجن قبل قوتين جي إيه مبخاز جير نابم نوجن يعني نجي سر إيه كردية كيما نكبيدي أزم هلبست سربرداي يعني طليق بله الناس كرد أنا نوجن أكلاسيك ها نا أكلاسيك جبولو أويا بميوزيك يرجناي قوتين إلا ببيفي ناي ستران بله آواز جير ناي تانين دفرد كلاسيك آواز لجور وين ميوزيك لجور وان دنجة هندري وتي كيش سازيا ويجي هنا كي جوه جانا بقى خفتني جي أسبيبي خل هفدو بينم وبتر بقى خفم وخش بكم تي بنر باليدك شيء نوري أبايا تشتكي وقت بيجي خزايا مروف ده يعني دفرد بيجومان شردو مرجع هردو واجي هنا و هنا كي زحمتي دا نوجند مرجي وزورترن جي كيش ساز جي جبركو دوي شونا يبقربو بهالبست شونا ايوه بيوانو اندازيتي تنه يدا نوجند يعني كيش ساز بيوانو اندازيتي ده يعني نقولي دفرد قافاقو از هالبستك كلاسيك رنگي بيقو ما نز افينال سر دروفي رنگي شكلي ويد بيجم از نلسر نافرو كيد بيجم شكل كلاسيكي يعني شما كلاسيكي من الشوبي يعني وقت ما كان شوبان دي ام داويا وان بيفن تيبن داويد بيفان ده الهفدوتينن ودنجيوي وك هفدوت كن وزن دينه بيفان دينه اما نافروكاوي جسدي نوت نفيسكارين هلبستا كشساس يعني كلاسيك انكا مرجي رسنه وبيك جتينن قالك جوانز دينرم كو نافروك نوجنه يعني أزنا عند أستا هالبستا كلاسيك دبن أري يعني أنا كأصدقائي هالبستا كي بوزن وقافية بكيش سازي تشيكم كلاسيك تشيكم ومتشيكرين جيفانه أزديد مناك أز بالافرا أزديد باخم تنقو توباز قال لكم أزدقور تقنية أنا دمشم أزنا قال هسبا وشورو رمات يدكم يعني ندم عربايا أنا دم بالافرا وتنقو توباية أو فرقة كلاسيكو نوجن دنافروكا ويجد هي يعني هناك جي نوجن دنفيسن بوشي وي نوجن وتدنري جيروكي كيفنن هلا السواري هسبي نظام تشبو مو هسبا من نظام لو كويدري بو يعني عودم شوي يعني نما وين نجي يعني وقت مثلا كلاسيك شما رسنيا كردي تدهي رسنيا بيت تدهي يعني شما دوي انا ما بحث فقط تيرا من الجزائر احمد الخانمان دكه تبيني تشكي خوازایی يعني بهتر او چاندا کردی او دیروگا کردی مجمع دروته يعني دما بحث که براستی کرتوکا که بازار گوتنا کردی ج علی کردی روسا وانا چه کربون دما تدخینه هر تشتی برچاوته يعني ايرو ترسلانك شراغ وهدار دكه او شرايا تبدت البرچاوته تو چه کرن ما مستبوري ابن كردي تاني ولا هل بس تاك ابن شو دناف برملتا دولي الناس كير اري ناف ملتا قشي دولي هل بس نوجن دي جيهان قشي ده جي كومونا باريس وفرد دركتي يعني جي 6 ساله داويد دركتي دي مك دي روكا هل بس كفنار اجيهاني قشي كلاسيكو كمن شوبه demek ev semboleke şan veje kültür dirok kevne şupa civake ki yani.
هذا نك آنوجن تاني آنوجن تاني الرفا جبيفانو أندازية كفرات هاي وهستي وخا لقور درفتي أنا هناك هي سنتي بترتد هي وياك بنفيسي هالبستوان بيجو هاي يجي هبه آنوجن بيرد بهالبست هالبستوان برا يبكي فرات هاي وهستا ديك نأيجو يعني دخوازه هالبسته كيتشيكش خورة شو نافي هالبستواني الخبك لآكيش أساس زورك حريك بهالبستوان هركس نكاره از برهنگاری دمه که هالبستوان نوجن چو قص پس نه خو بده گو کاره به هالبستک کشساز وی هستی خوی نوجنی بده نکاره بده زور جبر اوجی سروشاوی ولو جرتینه لهواتنا پیوا جرتینه دما از دبجم میناک از دبجم ولاتو من چقاسی غمگینی و خوفشارد هر کی ماسی من دل خود بهارد بزانان را گه نزانان کیفرات تقول بجی بجنگو کیفراتو دز بونه شیر چجن چمیر نکارم ویر بازه بگو هیرم نچارم کیر لهستی جی دست وان برین دارم چعول ریمت زوبه دل شواتو چکو من خست بهیویه گش بدم لدست کولا از بون بنی بیسدم من جه نما لاش تجه تیرو کلم شعب الريمة آزاد بولاتو تبالا خدي أما ددلي من دا برين فابونا وكل ليفن قالن كل وان خيادي كنت تامريني وهر برينا كويرتر جوان شمو نوالتا شكو برينا دوزات أنا هي ولات خاطيرة بخشانك يعني هلبست موزيك تد هي لناب كافم دين موزيكا هلبستي نج أويات استران دبي موزيك جبولو ديروك كفناتوري جواكن جيهاني كفنار قشتك ديك كفنا شوبية دي ده هالبسلا كلاسيك دي آنوجن دماوينها وك شورشك بو شورشك وجاي دناف ملتنا ده دركت ودست بكرن ودر باسبو روجناتا نافين ودر باسبو ناف كرداجي درنگ در باسبو مگو دورتا هردو شرين جيهاني ده هول دانن شي وتقليد شيء بما تقليد يعني بوك ما او نوجنيا خلكي شو باند نش خزايا نخوزاي در باسبو جبولو اف ناب سامبولا چاندكي اول بس نوجن القلب مقابز مستر برداي طليق يعني شخور دو قرر ناكذا چاندكي وجهيكي ديروكي كده نه دم وينه دوي دم دسر هره حتى قو اوجي رولك بليز نافجوك ولی ما مستمع گوت امتین داویا برنامه هلبسته که جا گهدار بکن و گوت ناویا داوی جی بگیرن نزانم هلبست المجوار آمده کربون عفرینه هيا براستی دستانا شنگال بالا من کشاند يعني شنگال و دیروک لهف دبانن آنجی از نوی خدامه و کی جان دوی جوار ببیجی افحرسی مپاراستن يعني بله کی جات خوازه عفرین هفته هلبست من السر عفرين وكوباني نفيسين هفته هلبست باراجراف إن هلبستي تديم طابلونا أزنبية خدامة يعني استورني خدام دما من دستو تليكن دم جميري دجمارتن دم جمير ساعات دما من دستو تليكن دم جميري دجمارتن از دكتم تايا راموسانن كو تمن بهارتن جوان كشتن وتمنى جوان بآخي وشارتن هبا نبا هست بنينوكن تاريه وخبارتن من قرتك جخينا شعفن خدا دستن بلنغازا من قرتك جخينا شعفن خدا دستن بلنغازا من بقوهن خد بهيست قيرا دنگن گردنگازا بلاف بون بهيوي بون جفريادا خير نخوازا چه سوزدارن زمان خوشن بلی دورن جره بازان دما آسیمان قلشی تیریجک هیوی دامه نبهشتم ندوجهم لی ازنوی خدامه لکولان عمود رنگین دمینم ازوامه ولات هیوی و روژه لسر سینگا خدا غدامه سباکو از راستی گومه دبیجم گور مکن کینی از راستی گومه دبیجم گور مکن کینی حق ده فلک جپیرگی موته لمن کورد کبرینه کفاوته بمن کارن لهو نکارن بوینه
ازو هیوی دست براکن امن فرهنگا و جینه خاکا ولید باش بکولن چیا نوال و دوران بگاوان باش وی بپیون دریجاهی روبران خوینا شهید برسفداره لهی مولات و کوران خناس بکن به هنکینه هونان دوزن خلیسران مدایه دو هناسا کو جبیر بو بکیفراته مدایه دو هناسا کو جبیر بو بکیفراته جروسن بروسکا شوه خبردانا ناف خباته نه ازم لدل دبیجه نکارم بکم لباته نوین گرمه چولجی ساره پیجنا دولار لبرباته نیو راموسانا و بمن هجای سامانا قارون نیو راموسانا و بمن هجای سامانا قارون ملکی قارون گولین سور بسکن بدو جتولیر را دوام بهون هون نکارن من ناس بکن لی از دزانم کینه هون هون نکارن من ناس بکن لی از دزانم کینه هون آری کینا و دجواره دو جهل و افگردون سپاس بله دست خوش مامۆستا کنگه به هەلبەست نویسی اف شغل 20 روزه دبر 20 روزه پر خوش بود دست بسابه گوتناتە یا داویژیش تەماشەوانی مە خواست شتێکی بێژ تماشوان مر از دبیجیم جهف حز بکن تشتك هيفيا ما بيك ناين او هيفيا بحزارين صلاة درباس بويه وبسادين صلاة ام لهيفيا ودرفت هاتيه في درفت جدر تشتك فينا سودي ناقين فينا جبلي قهون جهف حزبك جبلي قهون جهف الراست بن جبلي قهون روشنبير هالبستفان نفيسكار سياسة مدار هنرمند وهمو بشين جواكي لجواكي خو مقاتبن وبقين هفدو حميز بكن هفدو نافيجن من دسليكي جيقوت وازل داوية جيد بيجن هرتش الولاتي من بوهاية تاني مروف ارزانه سباس بله بله مامۆستا ئارشە gelek spas em çince mamoste Kurdyar jî mamoste hûn jî îro eger em bêjin astengiya herî mezin li Rojavayê Kurdistanê pêşiya helbestvanan çi ye û peyamekî we ya dawî jî hebe ji xwe em bi helbesta we bernameyê bi dawî bikin lêberiya em nêrînê wê vê derbarê de bigirin بله براستی استنگیات پیشیا هلبستوان دست کردن به مسد بشایه یک جی گریدای هلبستوان بخواه یعنی هلبستوان دویل لسر خو بسکنه براستی جی بسکن مثلا خواندن زیده خواندن پر لکلتور و چند دقیقه کردی و گرش بر وقت بیشی گلکان سر اصلا جهانی ابنی بسین جهانی بوج ولات امر دست پیدا کرد تش جواب قادر کفتی بگی جور وقت سیدای جگه خوین بیشی به لیورچه بومن نل والانسیا ام جیش ورتا جواب قادر کردن و جگه و هلبستان مجی لپیش کردن از بارم تا پرسک دیجی کر بله پیام و عجب پیام ماش خوش با ملت ما انا ما بستش آنی وان دم نازک ده ام وک یک بونا کردا جیان دکن دان استندن پر هنه ام بیژن براستی ام دکان پس تو عالی بدن سردم درباز بون هر کس دانه د چپرن بر خدای د کی بون که خویندان که شهیدان که از زحمتی کشاندن و کی بون یک مانی جی خستن د حق ملت و جوا کدجی لا او دمایا بوهریا ایرو ملت ما تردما پیش مده پاشروجا کردات میزانی دیه جبر ولو یکتیا کردا خبرز که وکر و شنبیر چه عالی بن چه باوریایی به تب دجی پیشگیریا یکتیه بکن اگر ام تشنا بهاون دا بکن لیش بو تشنی بهاتر ام قزنج بکن وقت بیجی ام دست قینن یکتی پیوستن مستيكتي هجر زور جي الهلبك بله بله لسر تعلیف شیرانی ام لهفک ام جی تولی ود بم راستی ایرو دنگه و بکه گله ما روشنبیره ما گله که خوش هون ایرو بون میوان برنامه ما گله سپاسیا و دکن كيف خوش بون وسلاف جبر از دوباره دکم بری گشی جمالبات شهید اجدایی که وان وزارو که واره و شروان ما برای شروان رومت و سر هلدیرین رومتا کرداره و سپاسی وی ارکی پیروزی گو هم پی رادبن گو دنگه ما دیگینین جوا کمره سپاسی گرام بها جوره بله گله جهمو کارمندان بله زمانزان و هلبستفان مامۆستا ئارشەک باراوی gelek سپاس بۆ هاتنەوە هەروها هەلبەستفان مامۆستا کوردیار درێایی gelek سپاس بۆوە مامۆستا مێ خاتر تەماشەوانە بخوازن پاشی هەلبەستاوە بداوی بکەن بله بله تەماشەوانین هێژا gelek سپاس و حەیاوێکی لیوەلمە تەماشە کرد حەیا بەرنامەیەکی دن بمیدنەوە خێر و خەشیە دەرۆژ باش بخاترەوە پیامبرین آزادیه لسر ناوی پرتوکیه اره میگر سه بهار بون سه زری سه خون و یک اوین بون
دچاوه وان ده لچنینا میبونه که وشارتی مینا همو بپارن جحس کرنه دگریام جباگرن آزادیه ویانا چیان بیوه نهات خوندن جچاوان سردما می خدایان و دجاندن جنوبه بن پیدکرن خداین به دنگو جبجاندن خپیوه تو داین ندان برسوا ترسامن لسر جوانی آوان ده بجنا چیان ده برام بریا بنویه گران رددان مرن امن گر مرن لمرنا خود گره تنه جاره که باوریا خواب ما بینن باوریا خود تنه جاره که به ما بینن و جمره بهلن شپیا مرن دروی آزدهاکن همو آزدهاکن ناو آران دگو هرینن تنه جاره که باوریا خواب بینن جمره بهلن شپیا مرن دروی آزدهاکن زمین و عزمان لاور خورست و مرووان نفرد دکن اره میگر زین بون کلاشینکوف دهم بیزان دممن خوین شیرین ببون نه ده نهانده نه ده هفتانده ده سکرات مروواتیه ده چاف سوریا دیروک و غدره ده نابونک ده دما نابونانده نابونک نه ده دما نابونانده با وان جگمیا پیل و مشک دیک پلانه دل جویان هاتن و خوندی زماوندا شهیدان و چراندن سینورن لسران سری برینن ما شوق جبوینا روژیره دبن رونیا حیوه و بیدنگیا چیره مشیان دبلندیا قندیل ده سه شمال سه امید ویدکتن خوزیامن بدل قندیل چند هفت روز و شوان لهم بر هفت روز و شوین دیلانا گرید دل منده شاهیل دارخست چند هزار سال تناهیه دگرنجینا گرنجینان ده و کشت اره میگر خوشکترین سرگلن ولات من و گو هزیره و چونا هیسر و خوینه دبن جخونا مزن را دشوتن تجیب که پیالا دهان از ده وخم پیالا پیامبرن آزادیه